wai dan ngalu ngawau nek na fiafi mai no wala watu ya yova ilo popo nga ia tali mai fo ia ja yovai ia ela via in mai ia ja o upole au na le tuo tavita na ia vi ia ile tua ma fa manu taimi o popo nga na wa e mai ta fanga no usaita o mai le tavita ne fiafi mai no wala watu ya yo ai lo popo na ia tali mai fo ia ja e se tasi fatu pese fo manu monga ia taimi tato te drop wai mai drop wai i teo te mar fe au nga luenga le tu ai ta ua na tato wala au ia Yesu ai au e te wala au se testament tonu fa pena sa fia finga na au na le tu o tavita mai tavita yo vai ia e la via i mai ata ta ua ne fiafi te loe el tatonunga fa pena fo il tato o tunu o Samoa ia ngā te lea lau langi a toa lo tatu i popo ngā ma whama whaame lawe o taua vai inga lo i runga lau langi lo tatu i pe mo tatu vai atu lo tatu tunu o Samoa e sia o whama i lo iei o koviti suiva te le nisi o mari liu so i fua wa fia ai wha mai lau au nā lea tua o tavita wha mai na uwala au atu iei o ai lo popo ngā o na tali mai ai lea o ia i atia ia ele tatonunga o lea ua tātou mapu mai whanmitu i maota malawa i teo te mawhai walo whilima sa tātou whita i tunga i mamalama o tona iatu te tonu lea sa whapenana taitai ma leo leo mawhua manu lea tua i lo tau soifua mo tātou ola i teo te mawhai walo whilima sa tātou whaasanga toi lea ia e mani whaifu e leo ne fiafi fai mafonga la au te taimi renga sunga ia Pastor Fawali ta vita whalelei e mai se leo whainga renga te malolo man malo ia Pastor Fualau Miss e mai se lei tua ngā renga i sini o te whapea kua i tā lofa lava leo sunga teitai au au e mai se whaletua man ainga i ia le atua mai se foi fai lau tusi ma le te uloa mo loa whaletua mainga e mai se taitai tānuenga i fia mai lava i Amerika, Hawaii polu mo sa la whai mi tutuila New Zealand ma Australia ne so se tawhalo e ngā luenga le atua whātalo whātu le whangaloina foi tina ma ta māmalolo man malo e mai se ta māma tina ma tutua le au sinosino ngā luenga le atua e o lo por fala feula le ula tu le vaina ma luenga le atua e ala i tausanga mo lia i lungo le atua i le aso ma le aso e mai se foi a luenga Samoa tutasi so stafa le leula i le whangano ina foi o ma paanga so tato tu mo pele o Samoa lo mai moa mai lungo nei penga ftaila whatalo whatu nei tu la fiafi ia te tonu ia Dei le nganga le tu e fata smile nei sauninga ala puno mai no wao lau taita ia i tātou se tala o mātou tamai o le langi whaftai le atua i lo walofa ma lo wanga le lei o leo mapu mai i mauta malawa i teo te mawhai walo whilima sa mātou whaasanga tu le mamalama o tona e ali taitonunga sa i leo mo fua malu lato soifua mo mātua leo mātou toi awhi mai nei a fiafi mātou te vi ia oe ma whaftai alo alofa ma lo wanga ni lei ui lava na iai wha mai ma taua ma whaalamelame leo tua ai lea tua ta tonu lava lo e marutia la ngalu e ngā wawe a mata ma teitai au au se lava stoi tam vi ia leo lau fiore nei tu la fiafi mātou te talo lau fionga lea mātou whaitawina la mātou tala i lau kānono al whale te ua marilanga maua se whiau le tua e saunia mo pau i nai rungu. Saunia i mātou na Iosofia pēr mo ruang. Mātou tau tua lau whiau ngana unga ruenga i taimi o whitaa.
Ai male ale o sui fama o mātou ei malele mau tonu tangata. Ai o lau fio mātou te malu ai taimi o fita ma whaingata. Mātou ole leu fio whapa ia lau fionga, au mai lau upu ne fiafi. Whamangalo ni o mātou se. Amen. There's a land that is fairer than air, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. The sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. Ai lelu pupulana wa e awhai tātou te whātuatua tātou te iloa atu ia lea ai e whai mō i tātou Ia o le whiau le whiawhi nei, o le amoa, o le tusi whaitau, ma le tusi o Timoteo, mo mua Timoteo, lo mta pe wha. A lono whau pasu wha e whangata ma le whau pasu leono. Mai aua nei whatara le I mea alofa, o tu inatu I atu o le waloanga, ma le whai atu o lima o to ina, e ma whau ia mea. Ie whamasani ai, ina ia iloa ia tangata uma o oe, o lea luanu. Ia oe lawa ia te oe atoa malawe o atu. Ie tu mau pe iai, a wā e whaia le namea, e wharaina ai oe, atoa mai wa whalongo longo ia te oe.
upu nei o upu whamalosi le apostolo Paulo. Ilona atali I whaleanganga o Timoteo. Tau sira fia foi. O le atali I whaleanganga le o Timoteo. Le atali I whaleanganga o Paulo. O Timoteo na maua mai na malanga lulua I le atu Makedonia. Mai lava I Filipi anga I Tesalonia. Na I le apostolo Paulo. Malanga I me le apostolo Sila. Maua I le o Suliano me tangata le o Timoteo. Petana tu sia le whakatoa le apostolo Paulo. Le tusi nei a puapua iai, e tima iai. Iai pe ia o le vāru ta māmaro nā tari. A o le saunu malanga, se ta mā e a puapua I le whāna. Ilo nā tari. Ai le tua e malanga, e whapena foi. Le ato le wāwhea ngai o le apostolo Paulo, ma Timoteo no nā tari whalenga. Le asauni le apostolo Paulo malanga mo ngā ruenga le atua. O nā pāpua I lea ma whamalosi. Ina ia tū mau le ngā ruenga le atua. Taua lea I ene mafuanga na ina pāpua I le apostolo Paulo. Ilo nā tali I whalenga ngau Timoteo. Lea ngā whamai whakunga mua whamai o lo tau tino mai le nganga. E o ese nisi le whatotua. I tau sanga amuli. Ono le whasese o mata upo te moni. Le so le tele o mata upo te moni wa I whalongo I lunga o penga whatailanga. E mawhai e o tōsina na wa ai me anu ese mani upo moni ale atua. Ma fuanga na anu whamele apostolo Paulo mai auane I whatala le I mea lofa. Na tuina atu I atu e waluanga ma le whae atu o lima o toi ina. Toi whamanatu I le apostolo Paulo e te whaitau I le tusio, lua le Timoteo lo mtapu momua na iai, whamai a toi whamumu le la mepa. A ia whapenana e toi manatua, upuna papa ia toi o loi o lo tina o lo tina a toma unike lo tina. Mai ai loa le atua le na taita ina oi. Ona taua le whamai o apo inga. Ina ia tu mau le ngā ruenga le atua. Ai, o le tusi o le atatala ina ai le whiau mo I tātou nei tulafiafi. E maua le tusi o le apostolo Paulo I a Koronito. O mua le Koronito lo mtapu e sumale lima, alona whewko e lima sumale vanu. Mai o le nei, o uso pele, I o tau tu mau ma le le whanga tia. Ia anualu lo tau whamalosi le ngā ruenga leli. Ma le leo noa. Na ua o tau I loa le o se mea whaleonga. Lo o tau ti ngā I le li. O le taua, o le whamtalanga po le mawhitanga, a le wauna le atua o Paulo, mo le tangata I Koronito. So stai me te whaitau e tustusinga le apostolo Paulo, le tuso Filipi, Kolose, Tesalonia, e te whaitau iai whamai o le nei le au soe, le au pele. Aisea, le angone upu lea le au soe, e sili o no mawhanawhana malata ai le apostolo, po le relationship o Paulo ma le ekalesia, e Koronito po Filipi, po whea lava iai, e o ai Kolose. Te tonu fwe whapena, e na ngona ne fiafi. O taua ia po le ale mawhitia o so usu. I la le tino mana le anganga I tonu ngā luenga le atua e wha malo uso wa mai. Po le ale vai, uinga mana ngā luenga le atua e peo ni ufit tupu la mona. Ma toi wha malo sia mana ngā luenga le atua. Ma fuangala na laina tusi le apostolo Paulo. Le kalesia I Koronito wha mai o le nei. O uso pele, ia o tau tu mau ma le le whangaitia. Ia alu lo tau whamalosi ngā luenga reli. Ma le leo noa. Ne ua o tau iloa, e leo se mea whaleanga, lo o tau ti ngā I le ali. O le taua la, o leo tu o le whiau mo I tātou nei pulafiafi. Sister, ia tu mau le ngā luenga le atua. Ma aua lea, le whaatale le. Aisea,
Langa iai taimi e mafua ona e le tu mau ngā luenga le atua. O lo whanga e tia na unanga. Mafuanga nana to e tima iai pena to e whamalosi le apostolo Paulo ia Korinito le au pele o uso pele mai au tau tu mau ma le whanga e tia mai alu lo tau whamalos i le ngaluenga le li. O le upu lai whaonga ina le apostolo Paulo ina le upu le stay fast whamatala le upu le tu mau ai whaitau e le tuso Filipi. We need to stand firm. Dengan luenga le tua o stand fast. Au ilo tau tale apostolo Paulo. We need to stay fast dengan luenga le tua. Tatu tu mawa. Atu fatasi la wingol fam talanga le apostolo Paulo. Sister. Elai se istaimi emna omia. We need to stand fast. And we need to stay fast or stand firm. Ngal wenga le to valawina i tātou. Amen. Taua le mo i tātou ne fiafi fa mai fam talanga le apostolo Paulo. Iau tau tu mau mai alualu. Lo tau famalos. I le ngal wenga le li. Fa mai malele whanga i tia. Mai alualu lo tau famalos i ngal wenga le li. Malele ungoa. Ina ua o tau iloa e leo se mea whalea maa. Lo tau ti ngā i le li. O mai lo lau tu mo i tātou nefia. Sister, ia tu mau ngā luenga le tu. Ma aua le whātana le. O le sili aisea, e tau ai o le tu mau. Aisea, sister, e tau ana tātou tu mau. I le tiute ma le whaiva ma le ngā luenga le tu walawina i tātou. Faitau iai whamtalanga le apostolo Paulo e tusi o mua Timoteo e whā aolona wheu mua. Mai lo tau tino mai ele anganga e o ese nisi le whātuatua. I tau sanga amuli lātu te whālongo fo i anganga e whasea mama tā upu a te moni. E ni mafuanga na laina tusi le apostolo Paulo ma te whamanatu ia Timoteo o mai awane i whaatala le i mea lofa. O tui nātu i atu ai aisa. Leanga o lo tau tino mai leanga ngā whamai o ese nisi. I le whātua tuanga. I aso amuli mai lātu te whalongo fo. I mata upu a te moni o whasei nai. Le so le tele i o ma mata upu a te moni. Lo e whalongo iai lunga o penga whtailangi. Lunga o Facebook. O mai wale au ngāre tu la whona. Le aso Christmas, le aso toitu, tō sina iai lau whalongo, ma mawai a te oe, le nganga pa ia o le atua, le nganga pa ia o lo whautua ia te tātou. I le aso ma le aso, i taita ina i tātou, i le langi ma le ola i whaoha. O le sirila, ai se a wa whaseina i ta upo te mo. Ai se a, o whaseina. Me ta upo te moni, taita ina i tātou le langi ma le ola i whaoha. O le tauana, o apapo inga, mo le ngaluenga po laptaina, le apostolo Paulo ia Timoteo le ia tūmau, i le ngaluenga le atua o lo tātou ia. O le vanga mua la le whiango i tātou ne fiafi. Whamai, i le vanga mua whamai e o esenis, i le whātuatua, i aso amuli, o le siri aisa, mai le tusu e perulom tau pue tolu, aolo no wheo pue sumare lua. Mai le au soe, i au tau ne iai so au tau, le loto leanga, ma le taritonu, tauto ese ai, i le atua soifu. E lua mea ma whaina le, nalu ese le tangata ma le atua, ma le taritonuina le ukumonia le atua le tātu teia. Mua, o le mea leo le loto leanga. O lona lua, o le taritonu, ma le whatuatua. Amen.
te le tātou e te lotu mai lotu ai ia le lotu leanga ia te tātou e le mawhai ai ona e whinau mai tawiwi mo ngā ngā le atua ai lua mea lua se te ngata ma le atua mua lotu leanga ona lua le tantonu le e whatua tua ma fuana tātou e se ma le atua malana wala upa ia te tātou taua la mo i tātou nei fiafi au le ala le mana oma o le atua mo lana i kālesi whafonga le hei whamtalanga ai whai upa sumali tolu le tusu e peru mta upe tolu mai ai au tau wa ai au tau whama whanawhanai i le aso ma le aso manu o tā ua le aso nei na nei loto fatu so au tau i le pepelo o le angsana. Sister, mai lava e Amerika, Hawaii, polu mo sala fai mo tutuina. New Zealand, Australia nei. O mana onga leo le atua mo i tātou ne fiafi. O le isi taimi i tātou te whiaina i ai ma whiuta. O mana onga o le atua e mafona e tū mau ni ngā luenga le atua. Pe a whai tātou te. Maua le anganga le wha whanwhana i o le tasi i le tasi. Mai le apostolo Paulo, mai o tau wha whanwhanai i le aso ma le aso. Manu o tā ua le aso nei, nene i loto fatu so o tau i le pepelo o le ansana. No tā ua la, mua whamaia i o tau wha whanwhanai. Nai tau tala i le apostolo Paulo, le Kalesia i Filipi. Filipi nom tau penua a lona whaup mua. Mai o le nei, a whai o iai se wha whanawhana i atu iso. A whai o iai se wha matala loto i le rofa. A whai o iai se mafuta whatasi waleanga. A whai o iai se alofa muti vale. Ma se loto alofa. O mafuanga na lena tusia le apostolo Paulo tusi lea. E toi wha malosi o wha whanawhana, ma toi ti mai i lau paia i Filipi, o tangata o le ngaluenga le atua i luinga ma whawhi tauli ma pōponga. Ono le taimi i leo le vevela o Saumanga. I lalo le taitainga le Emperor Roma o Nero, ma le ti ai ono whaa le ti ai fitus fulu. Iai o Saumanga ma pōponga, na ui e le whana o le atua, te lofu le whapena le taimi o tato iai, Sister, e leo masino le tātou vai atu i whawhitau li ma pōponga. Ma le tusi o mātai o lusu whawha mai e whio lolo. Pōponga ia na ui e whana o le atua le taimi o tona i le taimi le la tātou ia. Ai whapenane mena tupu i tonu o le aupaia i Filipi. Na mafua na tusi le apostolo Paulo e toi whamawhanawhana ia te i lātou. Mai o le nei a whai o iai se whamawhanawhana ia kuliso. A whai iai se whaamatara loto i le alofa. Sister, ngā luenga wao o le atua, mai lava i manguti tele se o nei, o le taimi mana o mia i le atua, na whaamawhanawhana o le tasi i le tasi. E nise masanovili mai o whalongo atu, iai se leo paulu o le tasi whai atu, tāua na tātou whaangalo nā mea. Ai tāua na tātou whaamalosi, mana o mia ele atua e te whamawhanawhana i na uso. Wai o vai le ngata luinga o ngā luenga le atua e te le taimi e mafua o na tātou whiwesi ai wai wa aiwha maulano i le tasi. O no me whai luinga o ngā luenga le atua. Tāua i a te au. Whamtalanga sunga i a pastor i tualangi i te tanga luenga o mātou whea ngai nei. So taimi e tua im saunoa. Au e te pole oe, le rei sau mea le taimi nei, o au nei, a oe taia. Te masa, o le tau o le tātou whamalosi i le tasi. Pe te wai atu e sau le tasi, ma le tamai ulo, au e te pole, le sau fwoi leise mea. E taua, o le tātou auna i le atua. Maua le anganga le whamawhanawhana i o le alofa o le tasi. Whamai lea, o le nei a whai ei se whaamawhanawhana i atu iso. A whai ei se whaamatala loto i le alofa. A whai ei se mafuta whaatasi ma le anganga.
a whai e se alofa muti vale ma le loto alofa sister na umia ele tuan ngaluenga wa e mafona ele fa mafana ono le mele le fa matala loto ele alofa ya fa ile alofa e tatu tau auna ile tua ma tatu le tu le mai yo tatu uso atangata tau wale le vai ngalo lo le fa mo tatu ne fiafi mai awa nei e fa talele o mo Timoteo ta pe fa a lona fa yo pos mo fa mai awa nei fa talele I me alofa na tu inatu ya to le valo anga ma fa ya to limo to ina taua o whamtalanga le apostolo Paulo ia Timoteo peno fai atu ina o sauni Paulo e malanga la atu ua ia Timoteo ngā luenga whamaile o Paulo Timoteo ia e whamalosi ma ia I tūmau ni ngā luenga le atua au mene I mafuana I tūmau ni ngā luenga le atua aua nei e whatalale ole taua ia ole upulea o le whaatalele. Whaitau le ato o tangata leo e sau. Na whaatalele no na tofi o matua. Na whaatau atu ai ia Iakopo no na uso no na tofi le ai tas. Whamai na ua alu ese Iakopo ina wafefe ia esa. Na umisi taimi o vala. Tau fai leo ia kopo po le ase me to isauni ia talia o ia no uso. Fai tau le tusi na o kinesi ni tau pa tau sulua po sumule iwa e tau sulua. Ma fai po suli mai tau, sufara suli. Mai na wafo I mai ia Iakopo. Mai na sauma mai ana va. O ana ona tane ma ona fine, ona na fupovi, oti o mamoi. Mai silia le fase lau, manu na sauma. Iakopo ina Italia e saui le ato o tangata loto whamangalo ma le loto mauna taua le nefiafi au e te whatalele pe le ato e sa anga iei taimi e te whatalele lau tiute ma lau tofi o le alawala au le atua o e tua in tangiolo taua o le tatou I loa lo tatou walawina mai le atua taua le alfisili o ame ia o lo tautala I le apostolo Paulo. I lo natali I whare nganga o Timoteo. Mai tau e le tusi o mo Timoteo na tau pe whana wha pe sumelua. Mai awane ino se tasi I lo tau le lea. Aia whai o e mawhawa o le whatutua. Male ami, male alofa, mai male le ngā ia. Taua I o le vaenga leo lo tautala iai la fionga lea tofa mai awane ino se tasi I lo tau lea lea tautala le upule lo tau lea lea lo tautala le taimi o le malosi tau ngā sosoma le malosi o Timoteo po mai le apostolo Paulo Timoteo awane ino se tasi I lo tau lea lea tātou tau vau amata o lea lo tiuteo e tua I mo ngā luenga lea tua o e whaia ma le whamaoni, le wala au le atua, e te au auna I le atua mo le tiute ma le wala au wala wina I tātou. O mai whai o e ma whaoa o le whatuatua. Mai whamtalanga Paulo, Timoteo, ia vea o e ma whatuatua, ia sili atu lau whatuatua, e whai tautala le whatuatua, e sili atu. Tono e whapena I tātou nei pina fiafi. Mai ma le amio, ma le lofa, ma le le ngā ia. Panga muli leo le ngā ia. E ta ua le self-control. Po le whai whatau le lei. E teime e mawhona vesi ngā lue ngā le atua. O le isi whautauta. Ma le whai whatau le lei. Vāwhea ngai. Le wauna le atua. Ma tangata. E ta ua na tautala le apostolo Paulo ia Timoteo. Mai awane ino se tasi lau tau le leo. Aia whai oi ma whaoa o le whatuatua malami. Ma le alofa, ma le le ngā ia. Ma le venga muli le whiau mo tātou nei tulafiaf. Whale lei mua oi, sister. Whatuai anu ai le whale lei le isi. Amen. I tusi o ngā luenga le apostolo Paulo tāpoi lua sifu whai poi lua sumari vale.
Le nei ina tausia o tau ia tau. A toa ma le lafu ma moe ma lava o tau fia i o tau ele ngau paia. E whai ma leo leo. Ia leo leo atu le ka le sia le atua. O whātawina ia mona. I lona lava tata. O le whamtalanga le apostolo Paulo. Sauni Paulo e anu Yerusalema. Tau mai mo vela sauanga mpopo ngā lo whātali mai. E mai Paulo o ti fia tino lo loto te fio atu iai. E whamata e whapena oe au iai uingo ngā nuenga le atua. E veina o le whiau i misiona. Proclame ni ngā nuenga le atua i uinga le tūtino. A mata o e fia tino lo loto te au auna i le atua. Mai leo whai upure no skulu. E whamaunia e whamtalanga le apostolo Paulo. Mai ai o te lemana se tasimea. O lou lava o la foi o te le nau nau ia. Se i wha umala mo e maleo leori. A toa ma le whaiva o mau mai le lio Yesu. Mai o te mori tino atu e tala lele. O le alofa tu noa o le atua. Taua mafuanga sister ke mafuana i tu mau. Sister e mafuanga i leina i tu mau ngalue ngale atu. Le tau o le auna i le atua ma le loto fia fia. Mai Paulo puati ngā o apoponga. Au auna i le atua ma momo e ma le odioli. Me le apostolo Paulo te le mana tua se tasimea. Lo lava o lo foi o te le nau lau iai. Se i whauma la momo e ma le odioli. Amen. Mai a toa ma le whaima. O mai le lio Yesu Kirisu. Mai o te mori tino atu. Le tala le leo. O le alofa tu noa o le atua. Taua lea mo i tātou siste. O le ale mana umia. O le ngaruenga le atua. Tu e pule le atua. I le mana umia rana ngaruenga. O le mo i tātou nei tuna fiaf. Siste. Tu mau le ngaruenga le atua. Awa le whātara le. Ono Yesu. Amen. Nau whai tātou tānu. Mātou ta mai le langi. Ia vi ia lawa lo suafa nei tulawhia. Taua le atua nei se awa toi whamarusia i lo mua e maise. I mātou uma le li e mo lau whi au mlau maruenga. I mātou maua le tū mau mātou te whamarulosia. O lau whi au ma lau maruenga. Ma wane o mātou whaatala le le tiute ma le whaiwa. O e walawina i mātou i lari tino ma la lenga. Le e saunia nisi le langi ma le ola i whaua. Lo whalea whamanuia mai, whamangalo ni o mātou se. O Yesu. Amen.